Inggih idedani sareng sami sadurung awet titiang matur lugrayang titiang aturang pengayu bahagia melarapan antuk mengajari umat. Om Swastiastu. Idedane sareng sami renggalahai puniki titiang jaga ngaturang satwa Bali sane mamurde Diah Tirtawati ngarumrum sang narasoma pinten katuturan satwa sesampun idepan itu Begawan Bagaspati lunga ke taman iri keraris Diah Tirtawati matur ing ide sang narasoma inggih beli waktu suwe titiang ngajap-ngajap sepengarau beli ini disumpahane beli wenten iriki titiang ngaturang pedewekan dengan anggan beli ini mang deledang beli nganggen titiang rabi nenten je punika kemaon maka sami kayang pasraman table kencanane puniki sukserahang tiang kapinang beli mang de presiden beli nguasayang maka sami iri keraris ide sang narasoma nganika Nyai Tirtawati beli sing suka aku renang aja adi apa kerana keto mapan dewa pianak raksasa tur maning batisnya ini mabulu sama iri keraris Diah Tirtawati tedun saking pameraman idana nangis ide sigsigan jumujug mangkin ring taman pedak tangkir ring ajen idane ide pandite Begawan Bagaspati sesampune rawuh ring taman saged rawuh ide sang pandite tur ngandika udah cening Diah Tirtawati mas mirah jiwan man ajine ken ada cening pas menganis pesan super tanggil kapinang aji iri keraris matur ide Diah Tirtawati inggih haji ampurayang titiang semeng titiang sampun pedak tangkil yang palung waji tuaning beli narasoma nenten kayun nganggen titiang rabi idengani kayang tiang pianak raksasa tur maning batis titiang mabulu sama sapunike panganikane dane besa nganike raris ide Begawan udah cening Diah Tirtawati yen saja buka keto jani paukang cening negat kenang bapa iri ke raris Diah Tirtawati ngenampekin ajen nih raris kau usap-usapin cokor nih pramangkin nical bulun nih tur maneng pangulun idane nyalang gading langsing lanjar becik pisan pekantenane iri ke ajen nih nganika udah cening Diah Tirtawati jani subuh hilang bulun batis si dewani pamulun ni dewani subuh nyalang gading kemo cening tangkil tekenang ide sang narasoma rakan ni dewani iri keraris Diah Tirtawati memargi ke peseraman sesampune rawuh irike nganike raris ide sang narasoma udah hadi buen pidan jadi idaya ngajeni dewane sede kayang totonan mara je belinya ngangon adi rabi kayang kaukas yan konden te ajeni dewane newate beli tusing lakar ngangon adi Prameswari bawa sapunike dengan iko malih
ide dia Tirtawati tangkil kapinang aja nih dan sesampune rawring pasraman ngani keur ada saja nih udah ceneng dia Tirtawati tadi bue nih dewa tangkil kapinang aji nah engken ada nih sapunike ngenikan Pandita Bagaspati inggih ampun titiang aji ibeli narasoma mengani kayang sadurung aji sede idetan kayun jaga ngangen titiang rabi wawasa punike pengenikan okane kaslengagan ide sang begawan pariangan ide ring kayun yan sapunapi presiden ulah-ulang kayun idane ngani keur aris ide sang begawan aduh cening Tirtawati yang saja tiakit tuh penganikan belini dewani desang Narasoma nah jani bapak nyerang urip kapinang cening nanging kita mapan dewa nage ngemati yang aja pangi dewa ane ngemati yang aji sapunike penganikan ide sang Pandita tur maning ane jani sem kemalih rakani dewani ide sang Narasoma apang tangkil karepan ajine sapunike ide nganike raris memargi niki dia Tirtawati jumujo ngerarah sang Narasoma wau ngantos ring pasraman nganike raris ide sang Narasoma udah adi Tirtawati kengken mapi koleh pejalani dewani ingin beli sang Narasoma titiang sampun presiden nunas urip ajen titiangi ide sang Pandita makin kani kayang beli sareng titiang mang pedek tangkil ke taman sane mangkin beli iri keraris gegeson dia Tirtawati sareng ide sang Narasoma tangkil karepan ide sang Pandita Bagaspati sesampune napak iri ke ring ajang ide sang Pandita nganike ide sang Pandita aduh cening wa sang Narasoma yan saja tebuka pengenikan di ceneng ayu ide lakar ngidih at mejiwan bapane suk serahang aji kapinangi dewa apangi dewa ane kematiang aji nanging kita nyen cening di subanne aji mati ledang dewa ngangen ardo nariswari dia Tirtawati nanging kita nyen cening aksamang pesan yo nak blog kerengangi dewa ngorahin apang ngidang yo melah dini di mercepade ngerunguang dewe idewani matur haris ide sang Narasoma inggih ratu sang Pandita ide punika sampun kemana hantu titiang nah ceneng yang aketonya ada buena besek pebang bapa kapinangi dewa bapa ngelah ajian ane madan Chandra Berawa patut idewa muponin Chandra Berawane totonan iri ke ngani ke dan sang Narasoma inggih ratu sang Pandita yang yukti asapunika tunas titiang aji Chandra Berawa nanging sapunapi tate caraning awet tuang iri ke ide sang Pandita ngani ke aduh cening sang Narasoma buin pidan jadi dewa mayude ketandes lantas idewa rikalo totonan regepang ajian Chandra Berawane totonan ditulah lantas lakar metu raksasa dua gede-gede tur siteng sakti tur pradnya yang kalah bandeken musuh ane dadu lakar dadi pat-pat ane pat-pat kalah bandeken musuh lakar dadi akutus itu dogen selanturnya ane nyen cening apang idewa naunga ngangsan mekelo ngangsan ngeliunang raksasane ane siteng tur sakti
inggih dengan sapunika tunas titiang ajian Candra Berawa puniki suksemaning manah aturang titiang ratu sang pandita inggih dedane sareng sami sapunika pemargin cerita Dyah Tirtawati ngerumrum Raden Narasoma minabang titiang daging satwa puniki sampunang nyingak semeton utawi nyamu wantah saking sisene kemanten sapatut iraga nilikin taler saking tengahne sekadi ide Pandita Bagaspati Cudiasti ide marupa raksasa nanging kayune keutamanne ngebekin bumi ngebekin jagat nenten nyaman pada iri kiring ya gati inggih dedane sareng sami kirang langkung anduk titiang nunas kengerene pengampura sane mangkin jaga puputang titiang anduk paramesanti Om Santi 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 Om